Ngirore migao mar alwora kod bunge Beatrice Mbula obago romo masidho yanga chenro mar kanyakla mar rito bunge kod keto kogno orak mar winjruok e chung' e weche mag bunge. Orak makamano bende nochwe lwedo kod jakanyo e arita mag bunge e kaunti ma Marsabit kod duol marito bunge mag le pachoka. Romo makamano bende noyuorie kod jalup gavana ma Marsabit Solomon Gubo kaachiel kod komishona mar kaunti no James Kamau e kind jotelo mamoko. Hii participatory forest management plan inapeana guidelines ya ile maendeleo itafanywa katika forest ya Marsabit. Inagusia mambo ya conservation ya msitu huu, inagusia mambo ya protection ya huu msitu, na pia inagusia jinsi community ya Marsabit, the Marsabit Community Forest Association wataweza kubenefit kutokana na huu msitu. Kuna mambo mengi ambao wanaweza kubenefit kutokana na msitu huu, kuanzia maji, hewa safi, wanyama walioko huko. Hii ni nature reserve pia, na kuna a lot of tourism ambao inafanyika kwa msitu huu. Na ndio pia tunazungumzia upanzi wa miti zaidi. Tunatarajia kwamba hii msitu tutaweza kupanda miti tujaze, na tutaendelea kupanda miti mashambani pia katika ile program ya agroforestry.